Mao jud ni nakanindot og sayuta mo gikan diri sa tuwa akong mga ligo tag dagat kay makapalit jud tag isda nga perting preskuha. Naapay dagat nga pertig yung limpyuha, perting linawa, wa pa gibawd kaayo. Upsay kaayo nya ang adlaw mao pay paggawas. Sa mga ligo og dagat na jud nang kinilaw kay mao jud ni paborito sa mga people. Unya napo na sinugba di gyud na siya magpaulahi nya kay na may mga bata napoy spaghetti, napoy mga prutas nga perting daghana gyud ilang gikumpra. Sila ray nangumpra ni guys akong mga sis-in-law na di ba puno ang mga silupin pati naghanap prutas silang gipalit. Unya katong isda ganina awan naluto na. Unya napoy manok, na kamuti, napoy kamuting kahoy. Di gyud sila paulahi. Nya napod tay apritada diri, napod tay paksiw nga wa pa gyud nahurot. Nasay pitsi-pitsi nga pagkanindutas color lami pa jud kayo. Mo ni nakanindot diri nga resort guys kay dili kay siya crowded, dili pa siya nang daghan jud bitaw kayong tawo kay maglimit lang sila og 40 ka daw everyday niya wala sila walk-in. Booking ra gyud na tanan. So naani siya sa Misamis Oriental guys sa Kinabuhi Resort. O nindot kay lang dagat kay ngano ga blue lang gyud guys o. Nilo pa gyud kay ang ilang palibot diri guys. So ako naka-relax jud ko diha dapitan no. Nya kini gikan ni sa CR, nag-CR ko nya mo na ilang shower daghan kay plants nindot kayo. Humot pa gyud kay ilang CR murag ganahan na gyud ko dito matulog gani guys kay nindot jud kayo na picture na gani ko dito. O di ba limpyo jud kay diri guys. Maka-recommend jud ko ani ninyo no kay limpyo jud kay siya no. As in jud nya. Maka-relax ka kay dili alimusong, walay saba, walay gabidyuki. Kung di ka magdala og sounds, so wala gyud sounds. So kung gusto ko magpa-sounds, magpa-sounds kasi mo cellphone. So inana siya. Unya kay gutom naman ta, so mangaon na ta guys. So mao jud ni akong ganahan ng kinilaw ug ang sinugbang isda ug ang sinugbang nga baboy. Ya, mga high blood ni kita ni. So nada watermelon, tamis kanilang watermelon. Unya ang akong body diri akong boy. Akong anak na nag-iisa, relax kay siya, landa-landa siyang papa. Inya ako diri, aya pa rin tawaligo, ani taod-taod kay gitugnaw, gikan ko natulog, nakatulog sa hangin, nindot kayo ba. Inya, makamuni-muni sa rinda pita guys, awa na nang ligo kay udto naman. Murag alauna naman ni, or alas 12 ba ni. So wala na sila naligo, kay dako ng balod, sumoto pagkataod-taod, aya pa rin ko naligo.